Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina amanu wa amilus shalihat lanudkhilannahum fis salihin. Wa qala subhanahu wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Hakabiaksahan yatud namu na isab maun pahadarat sing kamu. Sabarang sinabutan sin suara ini. In pengajian kawaun taniu ring akallam si maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dengan hadisin junjungan taniu alaihi salatu wassalam. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dihipapalupa ka tu taniu sin Allah ta'ala sinaun sarayaw-rayaw magpalihala ka tu taniu. Demikian dihipapalupa ka tu taniu sin Allah ta'ala sinaun sarayaw-rayaw malasa ka tu taniu. Mga anak po, masih kita niwa pengajian bunga simpag iman. Aula-aula masih kita niwa pengajian bunga simpag iman. In bariman usugiban bariman babai. Timatangkis sila ring hamangi.
Timangkis man sila ring hamangi, iagad nila in atulan kabayaan sintuhan. Piyalihala sila sin Allahu Ta'ala sa lugay nila buhi. Mga anak po, di na to kakausan imbaran na to palihalaon. Dumadlaw, magtaasin dugo. Dumadlaw, tumaasin-asin. Ayaw kita niyo mutas dengan nagpapanjari kato taniyo. Jawab magunahan na hadya kita niyo manay kudi nga dunya. Aula-aula na mga anak po yari kita niyo hamasa tatandasan sa lagu-lagu. Tiandas sinallahu ta'ala in bata-bata. Tiandas sinallahu ta'ala in taumaas. Tiandas sinallahu ta'ala in buhi papatay. Imbar iman. Amin nagbunga imbar iman nila. Kaya palihala sila sinallahu ta'ala. Iwan kaya lalasahan sila sinallahu ta'ala. Sinlasaway katubtuban. Ampain lasa singkitan yung magkahi. Aun tubtuban niya. Bang aun bagay. Bang wai uno na pa in pagbagay. Na. Bang aun bagay, bang wai sigay. In Allah subhanahu wa ta'ala di magpangyan sigay. Sa impanabit niya bagay sadya. Mga anak po, magkakunahan kita niyo magmisra inantara taniyo iba Allah subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na yari kita niyo hajaman pitra. Yari kita niyo hajaman fitnah. Kaya sin Allah ta'ala, Fallahu khairun hafiza. Palihalaun sin Allah ta'ala insyarayaw-rayaw mamarihara Tuhan. Amin baran na to ini. Di na to laong karausan pariharaon. Amin baitaan na kau sinduktur ay na kau magkaunista lantop. Ista uno na sadya. Kaya kaundahin katanista. Bangi ka pa. Bangway ka ba kanista dahil dalam sambuangan madto pasanggali. Bangway ka ba kan dito sanggali madto pabitali. Mga anak ka po. Maghinang marayaw. Amin di na kaumig ding halilingkuran mo. Doon hadya kau tumutug. Bang maabutin waktu kita mo lugal hauno kau tumungod. Inallahu ta'ala. Haway pa kau naubos. Halaw na kau pamalihala si mahasut si mahatinggi. Wallahu khairun hafiza. Tunggal dain Allah Ta'ala sarayaw-rayaw mamalihala. Wa huwa arhamur rahimin. Iwanin na palihala sin Allah Ta'ala. Kalasahan niya sin lasa way hublaw. Way hubna. Mga anak po, in ayat sugpat sin pengajian na tu limabay. Ayat hasuratul Ankabut. In ayat ini, pagpakuyag sinallahu ta'ala ha mga bariman. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wallazina amanu, mga sila sa bunal-bunaling pag-iman. Ibang biya, itong pag-iman bukun bunal, huun. Pagkakakaran si Manu siya ay nagpapanjari kanila Tuhan. Sa kawa, daakon man sila sinallahu ta'ala sinda akan maluhay. Hikarayaw pa isab kanila nagsumlot. Yung pagsumlot nilang yanan nasintuhan,
Gapilun, piyahil-pahil nila nain marayaw. Aktif sila hamangi. Mapahil-pahilun sila hamarayaw. Di sila paglaulun hamangi. May tayad to mga anak po. Sabab pialingkat sin syaitan mangi pialumian in marayaw. Kakausan niya to sin syaitan, ho. Dahil nga sabab yan mga anak po. Dahil hugin niyo imbayta sin Allah Ta'ala suratul Ankabut ayat hikasiyam pa ayat hikahangpu tagunum. Wallazina amanu. Amoy mga sila matanim pag-iman. Wala nang himutingin mata nila. Wala nang himutingin tainga nila. Wala nang himutingin suara nila. Inakal nila. Impito ang gautabaran nila. Paman sinallahu ta'ala. Fallahu khairu hafidha. Palihalawin sila yan sin Tuhan. Mga anak po, di kita niyo mapalihala sin kawasa. Bang kawasa pagmayul, 2 tahun da. Mag-eleksyon na isa magbalik. Bang ikaw pa? Nabang di daw, 2 tahun, paunong tahun, pasyam tahun. Amuan impamalihala sin tao patao. Sarawa impamalihala sin pan. Paipon niya dunya iban akhirat. Bang ikaw pa? Mapalihala mo pa yung balo mo yan to. Kadto ikuno. Mayan. Sa tuwan, bang wala na bugto, impasugpatan mo patuhan, masipakaw makauno. Wallazina amanu, aming mga sila, in-iman nila, bunal, wala nang himuting. Wa amilu salihat, iwan inhinang nila, pamarayaw sa jaming kabayaan sin Tuhan. Wala da nang himuting. Nang himun na kung sadyad doon. Lanudkhilannahum fis-salihin. Paman sinallahu ta'ala, imagdirihil karayawan dunya, Tuhan niyo. Ibang biyad, apa, uirun magdirihil karayawan tauri. Bang ikaw, aw na tawaway. Biyadin, dahil nga Tuhan. Bang dahil nga taw, sukutun, may talong mo ako di magdihil kayo, mo ni ko rin magpangdihil. May naulaw, tala nanukot. Ni, naintaw magpanukot. Di ko rasalong na ipaghihilas. Inang dihil, diurugalan, indihilan, diurugalan. Himita diurugalan inang dihil. May tayo diurugalan indihilan. Sabab hangkan diurugalan in nagdihil, di ko rasalong na ipaghihilas. Hangkan isab diurugalan indihilan, nagdihil, pa isablong na, sintiw-tiw da ini. Imbar iman tuan, aun magdihiliwan duay, di da siya maguno. Malano day natay niya sa babi mang dirihili siyo. Di siya imihan konsum, di siya imihan kunisa. Sa kawa, tiyanto niya aun mang dirihin. Na, paman sinallahu ta'ala, yung mga sila bunalin pag-iman, bunalin pangagad nila, hahinang kabayaan sintuhan, lanudkhilannahum. Paman sinallahu ta'ala, kami makaraos, pasurun na mo sila. Pakain pasurun, fi jama'ati salihin, palamurun na mo sila, hajumlahan sinta umarayaw yari hadunya. Abba, pila parimpunan na iniakaran sinambuk tao. Bang ikaw? Manuk-manuk to ang tutog sila jamaan nila. Ingkabug jamaara kabug. Bang ikaw? Inistahalaud, in jamaat tamban, magtupakuan, parugaying. Bang ikaw pa? Lumamud siya jamaatin tabulla. May tayad tuloy sila makad. Sabab ya agad nila'y natulan din. Dengan
Mainkan way kitab nila biyaitaan sadya ini kau tabulla agad mo tabulla. Ingkindat makada tabulla. Hangkalu para sila. Maglansong na ba isab? Sama jauh po. Nah, mga tuan, manusia insyarayaw-rayaw. Nah, firman sinallahu ta'ala, lanudkhilannahum. Siapahan sinallahu ta'ala, karausan namu, kami magbabaya-baya, palamurun namu sila riya dunya, hajumlahan sintaw marayaw. Mga anak po, magkagunahan kita ni lumamu da jumlahan sintaw marayaw. May ta palihalaon sintuhan. Di makakausin pa marinta magpalihala. Abi ha, unam na ubat. Di na isang mabaya ubatan. Ikaw apa, ka-injeksyonan na kaw. Amin bakuna yaon. May tayat mo nagpa-injeksyon kaw. Ang pamaigin, yung sakit. Nah, tuan, Allah subhanahu wa ta'ala, pasurun na mo sila hajumlahan sinta umarayaw riha dunya. Na hindi sinta umarayaw riha dunya. Bang ikaw pa, biya ka mo ini nagkukuhan, nagjujuba, bukun. Injumlahan sinta umarayaw riha dunya, nagihinang kauhaan tagupat kajam sinwaktu kabayaan sintuhan. Bang ikaw. Ta'atullahi wa ibadati. Kauhaan tagupat kajam, wala sila naig di nga pagtaat ibang pagibadat. Sabab bang sila maig di nga pagtaat, magtuy-tuy maksiat. Bang sila naig di nga pagibadat, tumatik maksiat. Nah, hinda siya nila amuran nila. As-suhada was-salihin. Damik kian hadlaw susungun. Firman sinallahu ta'ala, palamurun na muda sila, hajumlahan si mga tao yadto, mag-agad-agad sila harap palawm sin sulga. Ikaw, paiso yung kabayaan mo, dahong mag-agad palawm sin sulga. Kansyo grupo. Baita ka kuno, grupo sin alpa kaparo. Ha? Biadin? Amanu, kugdan. Grupo si mga amanu. Amin amanu, wunal. Maita, punun sila to sinallahu ta'ala, papag-agad-agarun harap palawm sulga. In panagnaan sumud sulga, Nabi ibang sinummat niya, sallallahu alaihi wasallam. Way paghisab, way paghisab. Way pag-audit, makakada Nabi, panagnaan. Dahil nga sabab yan, indua si mga sahabat, harap madto, bang man sila makakad, hagrup panagnaan. Sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imian siya bang man, wayroon si miha. Magada jumlahan niya magada tumpukan niya Natuanin tao, baya-baya na lang na sintuhan, hauno niya ako paagaron. Yung biyata sinallahu ta'ala, as-salihin, was-suhada, was-sadikin, ulaikahum, yung mga sila yan, uno, sarayaw-rayaw pag-agaran diya dunya, inhinang nila, inibadat nila, ingkatan pakaradyaan nila, sababin sila yan, wala nabutas, dahi nga pamarihala sinallahu ta'ala, iban wala nabutas, dahi nga ulung, iban lasya, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak po, na, unuin luon sinayatin ni, unong parakala. Sika isa, marayaw initikad nila. Wayroon kanila jahiliyatul i'tiqad. Initikad nila kurig. Pagkakurig initikad nila, malayo sila pa jahiliyatul i'tiqad. Wala doon kanila
in pangaharad si mga tao jahil. In jahil hamasana kauna, dua. Jahil di imingat, jahil hinduan mo na riday mingat. Masana to biyawin jahil tu. Jahil di tu makaingat. Hikarwa jahil, jahil mag-ingat-ingat. Bang ikaw, ano ka nakalamod? Jahil di maingat, jahil mag-ingat-ingat, iwan jahil maingat. Nah, inyadto wala nila iagad. Way nakasuod ka nila yadto. Uno initikad nila, sahihul itikad. Marayaw initikad nila, wala kiyasuran sinyadto. May tayadto marayaw, sabab karna, wala sila miutas, dahing habayta sintuhan, iagad nila, amin Hindu sinjunjungan, alayhi salatu wassalam. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo, itikad piang Hindu sing kanabihan iwan karasulan. Sabab takapurma tinitikad Hindu ka to. Nari man mag-agad nagkaniya-kaniya. Bang ikaw. Bang kau yanun sinakura mo, sundalo kau harap sa kanan. Himarap kau harap pakaliwa. Unuhun kau. Jadi, pagamahan kau. Na iyan kau sintuan harap patuo, sakali marap kau palawa. Bang ikaw. Niyaitaan kau sintuhan harap mo paunahan, sakali himarap kau pauno. In pagtagon itikad aun salakan niya. Di kau manjari kumuha na tuan pa, simud kau pabay mo. Sakali simud kau habukun lawang, pagamahan kau simbay. Bay mo na simud kau habukun lawang, pagamahan kau. Bisi magamal kay mo. Magamal kay mo atulan, may tari kau lumabay halawang sinyo na lawang. Mga tuan, bihadin na yung kabayaan sintuhan bang natu ni Agarun. Na yung kahiluhalaan si Manu si Adunya Biyahon, bukon kahiluhalaan way pagkaon, mataod. Siya yung kahiluhalaan ini. Di na sila makadhaatulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Inatay nila, wala na nabutok iwan sintuhan nila. Inatay nila nabutok patao. Katoy ko ninambuk subul, pilentunang. Ikaw apa? La ilaha illallah. Ay ikaw magbista simbiyad, tusuwailong mo akwinti utunangan. Bang ikaw? Ay ikaw magbay tatawlong mintunang kuin internasyonal. Siya, laong mo, inakwiniti utunangan. Bang ikaw? Okay na? Amo yadto. Bang kauroon hasalakan sinetikad, kabayaan sinallahu ta'ala, in ikaw tiutunangan. Sa kalilaongin tunang kabayaan sintao, usog pababae. Ahon din nga sintunang, tiutunangan kau sing karayawan. Bang ikaw? Nalabi awla, yadto ko tiyatakaran sinyadto. Na yadto mga anak ka po, hikaruwa. Bang sila maghinang, way hinang sa puti. Aula-aula, way hinang sa puti na hala pagsambahayang. Damik kianin sambahayang, aunda salakan niya. Dahil nga sabab yanin sambahayang, miyagad hasalakan kabayaan sintuhan, unimbeta niya. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. In sambahayang miyaga dasalakan kabayaan sintuhan, wayroon do sa musong magsambahayang, wayroon do sa mo halawm sambahayang, wayroon daro sa mo pag-ubos
sambahayang. Nabiyaon tuan, suong magsambahayang dosa. Halawang sambahayang dosa. Pag ubos magsambahayang, umalup da pahinang dosa. Na hindi ay tasintuhan uno. Bangkaw na kaagad sambahayang, kabayaan niya, amin hasalakan, pag-agaran singkatan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sa bunal tud, kakausan mo na imbaran mo, langon deng hamangi, sabab yadto kaw na may tapatuan alom sambahayang. Allahu Akbar. Nakapila kaw naglapal Allahu Akbar alom sambahayang. Sa kalibukon da bunal. Bunal sa dain lapal mo Allahu Akbar, sa inyariha atay mo, inyariha akal mo, inyawn hainang mo, manahot na yung kabayaan sintuhan, in malaggo amureng kabayaan mo. Pikunutuan, indayaw. Tanha anil pahsa, kakausan mo na puunin napso mo. Kakausan mo na puunin syahwat mo. Kakausan mo na puun in iblis di makaatukay mo. Dihan tuan in sambahayang. Wayro sa musong magsambahayang. Wayro undaro sa mo halom sambahayang. Wayro undaro sa mo pag-ubos magsambahayang. Amunan imbeta sin Allah Ta'ala, innal hasanati yujhibna syai'at. Sabun na naghinang pamarayaw, ang pakinuban hinang niya pamarayaw ito, hinang niya marayaw, mamapa sa hinang nangingi. Okay na pa? Yan. Insumunod. Ikato, purik impangadatan niya. Mga anak ka po, naglamukay ng pangadatan na ito. Hasusungon, way na pangadatan pag-agama. Kapag tiyaon sa jabihaon, pag datong simbabay hari, tungan, apasun na sinusog. Ikaw, apa yung pagtiyaon niyo biyad to? Bang ikaw? Yung nagtatakad doon. Hindi ko no. Ilago singkik, bialago kabaw, sukal katan. Ikapila nulang, bialing katuno, aung karang, aun ulang, aun uno, pagliki-likian, bukulong na mangilaw na lupa. Way na pagsayo-sayo na to. Kang putaw ding habihaon, way roon na atulan sinagam ha pagtiyaon kabayan sin syara. Bang ikaw pa? Imam, ibang pagkarabata. Imang lulurok, ibang pagkarabata. Kansiyo ba yan? Bang ikaw pa? Marayawin pangadatan. Impangadatan. Labiring sinsuara. Dami ang untuan ni subul. Maadat pa ito nang dahil sinina. Inina di misan uyuman. Sa intunang niya, misan nagtataykod. Magmanis. Pagmanis ka kuno pa, bang biadinin lupa? Biadinin? Di ko. Inbaita sinjunjungan taniwalay salatu wassalamin luluatan na to ini. Suwahi pagsarakkahan. Amin luluatan ini. Kantoy kuno ini, bang iniri na mahibal. Bang ikaw pa? Inluluatan mo, maghibal pa isab. Pagsarakkahi, inluluatan mo. Ibuhan inluluatan abaran mo. Pagsarakkahi harwa. Pagsambahayang kauduha, iban, pangayu kaurua, iban panasbik. Ini katu pataurain lapalmu asyukrurillah. Alhamdulillah. Panasbi sinuno. Nabiyaon tuan yung panasbi sinuno, magdupo na ini. Ikaw, apa, pila jam ko magkita sinamin doon na ini. Jadi,
Iba tak bakaw simatan. Nah. Yan to mga anak ka po. Pag sayo sana yung nato, mga po tag 5 taon biyahon. Di maingatin tao sin pangadatan sinakaman niya. Di maingat main tao sin pangadatan sinula niya. In kawaon namin pangadatan doon. Magbihan na. Magbihan na. Magbihan pa. In kanyo apa magbihan din. Amin hindo sin Allah Ta'ala mabarakat sa lugay nila yaon nag-ulil 5 sa lugay nila yaon muana ka naggugul yuruahan sila si malaikat plasin sila rimurwa kanti kuno yan apa dura hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamak ka in iman iwan sin pangadatan. Apabila rimayawin pag-iman, di mayawin pangadatan. Nag-aaka din dua ini. Pura na natatapilin dua ini. Baka itaw kailan sa mangiadat niya. Tao nagsasambahay ang mangiadat niya. Dahil nga sabab yan, imbo nga simpag-iman, im mga tao yan, sung magsambahayang sutsi. Halawm sambahayang sutsi, pag-ubos magsambahayang bunga sing kasutsihan ni maranian. Di siya umalup kinikalumi. Kaya tangkisan niya, sabab hiyahalian niya, kaya kaharad niya, impamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khairun hafiza, wa huwa arhamur rahim. Yan to mga anak po. Hikaupat. Sarayaw-rayaw hukuman. Way na rumayaw hukuman, amo na hindi nga Tuhan. Hangkan ini nabinsa na imano siya masana to ini. Wala miyagad sinukuman sin Tuhan. Dahil para hasabab sinupat. Apabila yung tao rin na maka dinukuman sin Tuhan. Yung pag-ibadat nila bukun na hasalakan kabayaan sin Tuhan. Inadat nila bukun na hasalakan kabayaan sin Tuhan. Laulal bahaim. Walaulal atfal. Walaulal asyuyuh. Walaulal amrad. Lama bangsa jabukun pasalan si bata-bata. Bangsa jabukun pasalan si maas-maas, mga senyor. Bangsa jabukun pasalan sin mga silayaw na sasakit. Di na Allah Ta'ala magpanaog rahmat di nga taasin langit. May di na makagsinsarasin Tuhan. Sara na simpatta, ayaw lang na yung singuran na tubadyo. Kati kuno pusot ng kakatan. Sinin in factory bang maghinang badyo aw ni small suko sino ni small. Apa? Unin size mo medyo matawalag. Nabang ko na may sin small. Bedi na to ana mo ating kabayaan sin tawihaon. Aturayan na mga anak ka po. Sarayaw-rayaw hukuman, amunin hukuman ding Allah Ta'ala. Dahil nga sa babyanin ayat, apa hukmul jahiliyat yabgun? Rumaut pa kam hukuman, duwag ding hukuman sin Tuhan. Nabang kamu rida magad sin kabayaan sin Tuhan. At fala ta'kilun. Asubuhay nakal mo. Asubuhay nakal mo, mimbiutang sin Tuhan. Uno kau, tau marayaw kau patuhan, atau tau mangi kau. Na to pag-asubunin baran na to ini. Tau marayaw raba ako ni patuhan kawi. Tau marayaw raba ako ni patuhan dahing simay na at pabihawon. Bang ikaw pa? Ako ininusog marayaw konsuma pagtiaunan. Ikaw konsum pa pagtiaunan. Kadto kunin impakayan simbabae kait maupat. Na ikaw apa pilang kait mo?
Ing kanialilos, pagdatong madtuyan, patani ba kulong niya? Pagubos, pagdatong madtukuan, sing-sing, bialago matakura, bihan na isap. Mga anak ka po, inyad to, kakuyakan singkitan yung magkahimano siya. Nando, uuhon na timbaran na to, aon lawi kakuyakan din dito. Makakuyagin adlaw ka na tiyatagad ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala. Okay na tuan? Na, wayron kanila jahiliyatul hukm. Way sila miyagad sinhukuman si mga tao jahil. Mana sin tao jahil? Wala miyagad hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hikalima mga anak ka po, sarayaw-rayaw parsugpatan. Amo na yung parsugpatan patuhan. Masakit. Bang muka sandalan pa, intagon sin ama, anak, kariwa ko, pisuli ako. Ikaw, bang kawya mangangiyang para sa ni, sintawagon mo. Hima, mataway siyo. Isintawagon mo. Ha? Asawa mo. Nabanga mo yung serious na ka, huwag tagpakaw ka niya. Ay, inta kun sinta ula ilaha illallah. Utuhan ko. Berin. Nah. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, dahil hawihaon, marayaw pa, masanyang pa, ingkita niyo katantan, harap na to patuhan tumawag. Bang na to kaya kao sa ni maas na to tiyawag, sabab ang kita na to doon karayawan, limited da. Sada siya tumangi, sanduho, sablong ni nuno. Namping kamatay, rumatong ha, siwi-siwi, dumatong ha, malaas, dumatong Hawaii, nasakiti, siyo na sadya, in kiabutangan sinuno. Pagkantaan. Na, yan to, mga anak ka po, parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naunay sa lingkat-lingkat parsugpatan, puas simpag-iman, puas simpag-ibadat, kawan tagupat ka dyan, amo na impagkasilasa. Dahil nga sabab yan, in Allah ta'ala, huwa arhamur rahimin. Bangsa dyan paglasa sintaw yun, paglasa kabayaan sintuhan, kita niyo na masanyang. Nasa kalituan, paglasa, parhimpunan. Hindi pa, lasaw nila sa damo rin puan nila. Bang ikaw? Himbo kundi, along na bukusan to agad kato. Di misan salamon, yung pagsalam, assalamualaikum. Sinim pagsalam niya on, bangaon dapat, nag-alupin tao-tao mata nila yun. Na yung bihawon tuhan, tumakiring. Sabab bukon lang na kwanta. Bukon kabaro ta. Okay na? Na, wiyayta sinallahu ta'ala, impagkasila sa yadto kaniya. Man wasalahu wasaltuhu. Hisiyo sintao, pahuguton na yung pagsugpatan ini, sugpat ako madto kaniya. Waman kataahu katatuhu. Hisiyo sintao, di ni-apply yung pagkasila sa ini. Kabayaan ko ini. Inusalon niya, pagkasila sa kabayaan niya, bugto ako madtukan niya, bugto siya marikako. Naharap mo na pagkain. Bang ikaw pa? Harap mo na pagkain. Yan. Na yan to, mga anak ka po, magkagunahan kita niyo hamasan na to ini. Maita, yari kita niyo sa pantun halawang baong. Hinto niya, hindi kita niyo halawang baong, yari kita niyo napupundi. Bang ikaw pa? Aw na lupa, kaya bakan mo rin lupa din ngayon eh. Madto kita niyo makoy, kita niyo rin di. Bang ikaw? Way. Dahil nga sa wabyan, subayra kita niyo doon na kabayaan sinallahu ta'ala. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulansangan kita niyo, impamulansang katutan niyo, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Nagkakasila siya. Hasalakan kabayaan sintuhan.
labin la sa sintuhan kanila. Nah, tuhan biyaon, aw na maas, marugal anak. Bang ikaw pa, hipajilin anak. Aw pahipatira sundalo. Amin anak ko yung tulong niya, sumbang ako, himba kaning. Ang ikaw na. May tanay ang kaya pamungimbihan. Bang ikaw, aw na bihad to. Aw na to away. Aw na. May ta, sabab, kaya pasaranin anak niya, unin liasan niya, amoy kabayaan niya, bukunin liasan niya, miyagad siya kabayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, arrahimuna. Mana sinarrahimun? Nagkasila siya, kung magpala sa sadyak. Bang ikaw pa, biasing kita maat, lasahon tayo anak ta, di tarungan, sambil lumasay-sab siya, kato, maita, in anak, bunga sin jantung sin, ama, iwan, ina. Bang ikaw, bukon bunga sin nila, sa bunga sin jantung nila, hisin nagwanyad to. Bang ikaw, paisiyo, hiapo mo, hisiyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, papaayaran mo sin Allah ta'ala, bukunin ayaran mo sin, sa kalituan iniayaran sin tauno. Na, iniayaran niya sin, kaya pasaran in uno. Kaya pasaran in anak. Na, arrahimuna, yarhamuhumur rahman. Mga sila, nagkasila sa hatulan kabayaan sin Allah ta'ala, kalasahan sila sin Allah Ta'ala. Na, mga tuan, naglalasain masa na to ini, sa kurikun sadyak. Inambuk subul, matungga to sin liasan niya budyang. Misanin hambuk sadyak, kau nitanda siya, bang ikaw pa? Ikaw na hinang dua, kaya unitan kau. Bang ikaw, na hinang tu, na hinang upat. Na, mga anak ka po, misandan timaud bang kauruun hatulan sin Allah subhanahu wa ta'ala di kaumig janji sin Tuhan kaymu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul tiu masanyang dakaw mataud masanyang dakaw bang mayan sadya kaw di mutas deng hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ringa sabad to uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Samuahan yung paglasan niyo. Bukunin lasaon mo apa kampung mo sadya, kampung na mula saha. Bang ikaw, bukunin lasaon mo sadya parimpunan niyo. Sahi pala sa kato katantanin nyari haraw awawaw sinunong ni. Nagkita iwan sin, wala. Hikapasampay ra sin Allahu Ta'ala, ing karayawan sabab siya naguno. Na. Ini kaunom, marayaw yung pagtulong tabang nila. Naimbiya, bukod na magtulong tabang, magtaban ka agi. Naisiyo si makusog. Magtulong tabang. Biya din mag-indag busim magtulong tabang, tabangun sin aun in, hinway, wag ikaw pa. Na, naimbihaon, in tabangun sin aun aunda. Bangyad to in tiyawang sin aun aminway, nag-improve. Damik kiyan, tabangun na sin aun inway, bang di damaka da kabayan sin tuhan unura. Bang ikaw pa, nabihan, naman jari, amod tinikaw nun, marayaw yung pagtulong tabang nila, bukon pagtulong tabang hamasa sin jahiliya. Na, yung kahinapusan niya, mga anak ka po, Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitan kita niyo hahadis niya, kakuyaran sin Allah Ta'ala in tu para kala ini. Hika isa,
Min hadis baita daingkan Abi Hurairah radhiyallahu an. Kakuyaran sinallahu ta'ala ini punya matangkis daing hainang maksiat. Kakuyaran sinallahu ta'ala ini punya matangkis daing haram, daing haram. Mungkin apa? Katangkisan daya tu sintay ni nang maksiat. Katangkisan da sintay ni nang haram. Kalasahan sila tu sinallahu ta'ala. Hikarua. Kalasahan sinallahu ta'ala. Hitunay niya in paldo hawak tu kabayaan sin Tuhan. Bukun niya hitunay hawak tu kabayaan niya. Bang ikaw pa. Naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unulong na Rasulullah in sarayaw-rayawin ang amalun na mo. In sarayaw-rayawin ang amalun mo. As-salatu ala waktiha. Pagsambahayang kau hawak tu kambahan. Nah, bukun saja sambahayang impiyado sinallahu ta'ala. Kalasahan sinallahu ta'ala inipun niya, hitunay niya inpado haatulan kabayaan sin Tuhan, bukun niya hitunay haatulan kabayaan niya. Ini katu makuyag siyara akun sin Tuhan. Wa'amalu salihah. Makuyag siyara akun sin Tuhan, bukun makuyag da akun sin tao. Ikaw, pada akun kau simbagay, mulong nabiha ako magtupaki isisi. Dilantak pa kau, hanggatus nga ibo. Mabaya kau. Tanan pa kau. Intang dan kayo mong gatus nga ibo. Bang ikaw, mabaya kau. Pumita ko mabaya. Kaya din, nayad to ang sakit dito. Ang sakit dito. Kaya nari kasura na dito sakit dito. Hangkan na ikaw mag-usos, hatihon mo na Unulongin ka doon, nagkasuran, na mura-murahan, mga anak ka po, napangadji na tuyad to, aula-aula, yari kita niyo hamasya kagunahan tuhod, na mag-inut-inut kita niyo, bang natuli malugnak, mag-inut-inut kita niyo, magpahugot, sin kabayaan, sin Allah Ta'ala rika to taniyo, yung kabayaan na to, ipusan na to na, igon na to na, magpinda na kita niyo pakabayaan sin Allah Ta'ala, tantuhon na to, ini kasanyang dunya, iwan kasanyang adlaw akhirat, amura, in pamarihara sin Tuhan, iwan amura, in ulong iwan lasa, sin Allah Ta'ala kato taniyo, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal makbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.